trakalong hapo State Finance Department. Panilahoro yung iba, Commissioner Secretary jongka Finance Department i Dr. Vijay Kumar Imdon sini, taraga sipit janme insawan bakin sa siyang meeting biyang lano bakin pelay. Tingin siya karay jongpi a collective decision, bakat pempadlaban ray ko Finance Department ya kani kapisa kabakibat ngin siyang bayang ne na malalalik pay sa yingro ngin done banbam. Ganyan ngay! Karay kabangin pa sa sarkar kepada ka collective decision jang baro kinohikaya sa seka long bangin apay hangne hado bandawan payo commissioner secretary of the finance department bangin ya siyang meeting bang balo bangin seto kay kadaw ba kibatsa ya kani kasaw porsaw kror hado menta kepada bakin pelait nado atau hakini kilais nem menswa na sikwapan kan mau kani kapisa kapasa saw porsaw kror kani ka balance amount jong ka sispa saw kror approximate kabala pat ka state government menta lajan lies nem